Malo e tau mao e hoatani, ko kore ke u hufanga i he ngahi talawhatapu kotoa pe, o ku whaafatapu atu pa me he pe me heni, kai ata mua e whainga maari e koe ni e hoatani ke whakahoko atu e tau polokalama, anga maheni koia, tau whaangau e aki i he tau ko mahiri atu, ko e polokalama TUFUNGA FONUA alo au, ai au tau whakahoko atu ia i he tau ko hiri pe mo Palofesa toke tā Siosiua Lafitani. Ko tui ko e whainga maari e koe ni, ko toki fuafua polokalama ai ni, ai kau taha o ngongoni i he tauni, ai ko talu pe malolo ko i he Christmasi, pia te kei ke te whakahoko ha polokalama, pia ku whawhiawhia ai lava ke te mau e whainga maari e koe ia o hoatani, ke whakahoko atu ai e tau polokalama anga maheni koe ia o hoko atu i he wike kotoa pe, i he aho mōni te taimi tolu e whiawhi he taimi anu silani, ai e whakahoko atu ai ai polokalama koe ia, TUFUNGA FONUA alo au, pia mo i Palofesa i he wike ki he wike kotoa pe. I he hoatani foki ko whakatawanga pe, e ongolerei atu ai polokalamani ki apina, pia mo kataki o share atu e tau polokalama, ke au atu ke teki nau tolu kotoa pe, o ku mahu inga ke nau au atu kai polokalama koe ni ke tau vahe, i he ngahi ilo, whakaako, i he whekau aki mau tau ngahi issue, whakaako, whakapolitikare, whakasosiare, o tau lotonga whekuki moia i he tau whanonga. I kai ke ngatai i he ahoni, koe ki whanongonongo pe taha kulawa ke o atu pe miheni, ki mua ke mahoko atu, o ku amanaki foki i he mahina koe ni ko whepueri, ke mau whakahoko atu pe me i he ongongoni, hano for live stream, ha o whahinga kātoanga pe i Nusilani, tatau pe ko ha o koe Māori, pe koe whai aho, pe koe tānaki tuunga, pe ko hawhainga polokalama whakawhamiri, pe koe putu. E kamata i he aholaki koe a whepueri, te mau kamata live stream i atu, iha whainga whetu upeo ke whe mau, iha holo, iho api, pe koe matatahi, pe koe whepea whetu ke whe mau ke live stream me ai, ke mamata atu ai kainga kotoa pe i mamani ho ngahi whamiri ke nau mamata mai ke polokalama o ke whakahoko, e te mau whakahoko atu ia pe mi he kautahani, ahono live stream i atu o kamata i he aholaki o February. I he hoatani foki ko whiawhia ke taitai lerei, Palofesa toke tā Siosiua Lafitani, malo Palofesa ho kei lau maria lerei mahi ki he tauni, malo ku ose te tau ko osi, tau ke au mai ke tauni, tau ke mou lerei pe he foki o whamiri ki Australiana, whatawange pe na lerei mea kotoa pe i he Christmasi whaastau mga he aholotu, pa ku whawhiawhia pito ke taitai lerei koe, ki he polokalama koe ia o e ahoni. Whamalo atu tonga, pia o kau whawhitai kotoa pe, i he tau au mai ki he tauni, pe mo ahoni, pe o kau whiawhia pe i he mahino kulau maari rerei ai ho eiki, pia lelei ai tonga kotoa pe o ku mou mea mai. Pia whawhiawhia foki ai ke mauiwi ke whahoko i tau polokalama. Pia o whawhiawhia e whanongo atu ki he kamata ke mohanga o whamafola hanga tonu mai ai ngahi kātoanga i Nusila o ku o ngongo whawhiawhia ia tonga ke te au i he wakai atu ki he whakalaka mai ai ngā au e ko ia ai VP o e nā mei he nā pia mo e tau whekau aki, pe mga ngā au e whaluku fua ma ai lelei ai tonga kotoa pe. Koia, malo apito e Palofesa koe ko tui koe tauni, tau ko osi na ta tala noa lahi he tau ko osi, whekau aki pia moe vahe koe ngahi mawhai, separation of powers. Pia ko tui koe ngahi, koe whikau wanoa whukeni e ta polokalama, ko ta episode whikau wanoa eni, ko episode te taha hiva ko ia i he tau ko osi, ko lahi taha ina ta nofo i he vahe ngahi mawhai, moe fia mau ko ia, ki ho tau ka inga, ke nau hanga mahi noi, ai ngahi te whitoi ulunganga whakatemo ka laiti koe ni koe vahe ngahi mawhai, ai ana e os i he tau konistu tone pe ia i e no whau te po uloaki, pia ko tui ko mahino le rei, pe rahani ihe o kunau kei tala whiri i he kawe inga koe ni, nau te whoki pe, o wakai, o nau mamata ke ngahi tepi ko ia,
o ku mau katoa pe heni pe ko I he lo au ko fe pe me te ke iai o si iai katoa pe ngahi tatau ko ia ke na wakai ke ko tauni o ku ta whakauka he tauni ke ta hiki he tauni ke he konstituto ne te ta mei lahi nofo holo hono whakaiki ki mo no wakai ai mea kotoa pe whakaiki ki whika aku me konstituto ne I he ta lere at koini he ta episode koini ka koe ki mua ai o ku whaampe ke ta ki I fokisi I mua ki he vote of no confidence. Ko tu na as fai pe ta talanoa ke ka veinga ko ia. Pe kai ke ngata he ta talanoa ke ai. Ka koni na tau sio mata pe ki ai. Na e whakahoko foi ulunganga ko ia I whare area. Na e whakahoko ai vote of no confidence. Ai a ko hono whakahu atu ke whamalolo e paremia. Pea o au ke hono ola. Ko mea ko whia mau au ke ta ki foki ki ai. Ko hanga hao wakai ki ai. Mi hena, pia mi he lo au, ki he tūkunga na iai ai vote of no confidence ko I tonga. Eo, koe whakaukau whukenia pia moe lao e nia o mahino au pito na e tō whahu e he wawhe hongo furu I he saupulu ko ia pia mahino au pito koe tō atu mei mulini, tō atu pe me Australiani, pe aku ngāwe aki he ngāhi whanua te mukalati e ni I, pia kauwhukenia I he kupui lao ko toi whie lawe peke ai tonga. O ko hanga ia moe lo au o whakawhehu ia lahi. Ai uhinga na e whakahu ai, ai kupu koe ni mahino ai uhinga ia anau tolu. Koe na uhinga foki I anga e kupakai, ai kau tufunga fonua e uafe hongo fulu. Koe na uhinga ke fetongi aki, ai I whaunga koe na e hu ai kabineti mo e kau minista pe kabineti pe whakalukufua ai kabineti e kalauni. Ki he whakatahato ko ni pe se ai e tui. Ai a koe whaunga motu ai koe a tau whahau, pe a whairewa hano wakai I e he tamatu I koe se ai a oi whakatahato ko ni. Ka ko ia pe a moe pare mia, pe a moe kau kabineti kau minista a kotoa. Kei toi kau ata. Ai au na huo whakatahato koni. Whakatahato koni moe kabineti, I he whaunga motu a koe o kupu kehe. Kana e sea ai tu I he whakatahato koni, e sea ai pare mia I he kabineti. Koe taimi koe I he whaunga motuana e hua ai pare mia mo I kabineti ki he whakatahato koni. O ku mafuri rewa o katoa ka minista mo pare mia, o ku nau I he malu o e tu I. I he foi whakataha ko ia. Koe nau mamahe koe ki tua, pia nau malu o e kau minista I he pare mia. Pia koe u konga whoke nia ke fetongi aki. Aia pia nai whiri e he tui hange koe mea o mea o eike whanua mo e kau kainga. Ia koe ni o ku whiri e he kau whawhonga e whare area. Hanga koe kupakai tonga na e me iai pe ai toi u whounga ia ke whai aki hono wakai I. Ai whai whatongia koe ai pare mia o ikai I he whounga koe ni. Koe kuhinga koe ke ai he ikai ke whakapahati he konstituto ne. Pea koe uhinga hono ua o ku whehangahanga ia pea moe i whaunga koe o e taha ki he taha. Pea koe uhinga hono tolu o ku te eki ke ngā au e ia. Talu a e tauhanga o whakaaunga ai fo I kupuri lao koe ni talu mea lotu I wakano. Aia ko kuhinga o ku te eki ke ngā au e ia ke tau lava o tuku hifo hapare mia. O kai uhinga e ka te au ke tauhanga whakahoko o kui o si e konstituto ne fukien. O kai ke uhinga e ka te au whakalo sika e tau whakahoko ha mea, ha foi kupui lao
o fai ai hopo ko ni pe ko no toi fire pare mi hopo I ke fire pare mi afo o ka aku I kai ke ngā ue he koe fa onga koe ka pau koe ke tau whakapāt e iai mau pe e kau kabineti ia tuku angange whakau kai pāti e ai mau pe kau kabineti ia toko tahataha ia iai mo whaahinga ia I he toko ua ono e pou ki ai. E iare mo e tō I tuku. E tuku ange whakaukau whapāti. Tau ai pe a whawhonga taha ke sea. E pe he mau pe ia. Koe whahai koe te nau whire pare mia pe alawa o ange ke nau minista. Koe whaunga koe na nau ai e toko lahi mau pe ia. Koe hae uhinga e toko lahi mau pe ia. Koe whika koe kau no pere o ku toko hiva e tu umau pe ia. Ka pae alu ki matau pe alu ki hema. Koe whika ia koe ia. Ka pau nei keike ilo e kau whau fonua, kau tufunga fonua. Koe whika koe hiva ho e ki no pere. Hei kai mowe te ia hataimi. Te nau ngā unu. Koe uhinga koe ke nau mowe te ai e tonga. Koe uhinga ia kau toi whakarea. E malawa ke nau mowe te I e pāloti. Ka pau hei kai whakapāti. Koe fo I mea mahu inga ia. Ka pau e tuu o taha I he sea taha toko wā no pe ao mo I he kau no pere o kumalu a e nau tuu ko e nau whafofonga I ho nau ngai tofi a mo nau kāinga. E malawa rewa he koe whaunga ia na ai e tau whahau ke malawa pe ia ke alu e no pere ki he mamo mata. Ne kai ke ai e tau whahau e fui whaunga ke whakataha pe no pere o tuu I mata o pe nau ngā unu whakataha horo. E nau pāloti whakataha I kai. Pea kuasia I ngahi wharearea ki mua, mo ngahi whaurao ki mua. Na malawa ke kau e no pere ia I pāloti ki e tawhaaki e kakai. E malawa ke kau e ka. Aina tuko fui whaunga ke whe ata aki, kai oua e whai hawhe au auhi. Whakai pāti. Kai lau pe koe whafofonga o e kai ngā pe koe kakai. Oku hinga ku whakataratara noa e tonga he oku loloto ai fo I whaunga. Kana I kai ke tauhanga o siofia ki ai mata sio ata o fo I whaunga ia te ia ke tau whai mai ai hono tufungai. Na tau siofia e tau tola matsio ata ia koe fie mui ki he liberal democracy mo whainga whaunga whakatemokarati. Taha ai republika, taha ai monaki koe oku pehe oku whalangangi ai tui. Pea koe uwhihi ko ia, whamore mora. Koe uwhihi ko ia he nai hanga he kau whenga liriu, kau toi ki whoki peki ai. E nau hanga nau torea o mai e ngahi whaunga pure kehe o I pure whakatu I. Aia koe kuhi ngā tonga. Nā nau o me whaunga pure koe a Britania o whai sio ki ai. Nā nau te omere me ngāhi whaunga pure whakatui. He kuki lahe ngāi oku I he whānoa ai ngāi whanua I mamani. Oku I he malumalu pure whakatui. Tuku ke hange ngai whanua kom ni weri o I he malumalu o pure anga Britania. Hanga lewa e kau whenga ririu e ko hanga mui I kau ki iafe ki ai ko ngā koe tatala noa he whakaukau koe ni isi. Harewa na toro o mai e ngahi whaunga pure tu I kehe. O kai ngahi whaunga pure ange ko Sueteni, ko Norway. O nau whakalangi apito nau tōruia he whoi uhinga. O ku tiki te aha nau mawhai. Whakapolitikare o nau tō. Koe nau mawhai tuku whakaholo pe,
o na mawhai toku tapu whanatau ki e tala o e hatu i koe. Pena e mauia i ngahi riu kawa. Ngahi riu kawa i e kakai o whotu ai ngahi pule anga. O kutu uia he, pea tu uhe ai tu ia ki he koe nau whalanglangi ata atape. Hanga nau tolo tui fio ia pea moi foi pule anga ko o Piritania o ku ikai ke pehe ia. Pea o mairewa o mea koe ni o whairewa foi whakawhekiki e foi aki meni o pehe. Ke tauhanga vete ke foi sistemi ke hange koe ufonua ko. Pea tuhu holo foki ufonua. Ka ku kehe ufonua ai. Nengo kai ufonua u whalangi koe ka ku kehe ai la o ia mo ko distrutone ngai koe ka fonua e tatau. Ka nengo e nau whalangi ka ku kehe ai e u mawhai ia wha politikare ana o tōru o ku ikai nei kai ke kau kei tala noa ia e kautama. E tau kautama koe tau tō. Kai ke. Ko ku ki lawe ki ai he na e omire wau. Omira Piritania pe tala fokia koe ke te aha mawhai ia e ku inipe koe tu i Piritania ani mawhai puri. Koe mawhai whai hau. Ka ku whihi whau he ko Piritania ia o ku whehuka aki ano mawhai purepe koe mawhai whakahau whakalere whanua mo whare area. O ku puke he whare area u konga pe ku puke he tahine kuini. Pa koe o mea he kai ke lava he whare area whai ki nau tolu pe kapau he kai whinangalo ke he tahine kuini. Pa koe o mea he tahine kuini he kai ke lava whai kapau he kai ke whangofua he whare area. Pea koe ai mai mawhai vito ia o tahine kuini he konistutoni. So koe umea koe, o kai ke pehe ke atu pea e fo i lao ko toa pepea ne whakamooni ai. Kuo pau ke ne whakamooni ai. Ikai. Koe mawhai whaka konistutoni. Koe tau tāno fo ki Piritania, toke patau whaitoa ngai ai. Koe ke hana o konistutoni anau ko. Koe ke hana o konistutoni e tohi hange ko tau tolu hange ko Amerika. Koe tau tānoa konistutone ta toki Piritania koe ngahi kupu i lao pe ia. Koe whanua pena e fuafua konistutone mahino ia e historia ko Amerika. O ia e tohi. Pea ku tau tau tōruia e ofi tahatu he mui ki ai. Aia koe umea ko whenga ke talatala noa i ke mahunga maari. Ta whoki mai ki he mea. Sai, koe whiri whakaha loto. Koe nau hanga to o mai e fo i mea, o koe fo i whakaukau ia koe ia he lao me konistutone o Asteria ni o ku ngāwe aki pēa ki a fo i pāti e taha o ku mawai ua. Mena koe u Islami ki mua. Ka poe mawai ua fo i pāti e taha, whiri mai he ta whaake taha koe reipa. Na e mau whiri whahaloto he ni Kevin Rudd pa mo Julia. Aia, koe mawai ua ia he fo i pāti e taha. Mawahe Julia ki he mene kautama, mawahe a Kevin ko pare mea na lere mai. Pea o ku whaaonga i re vai ai whiri whahaloto. Suki ai. O ku ikai ngā oe aki a ki hawhi hangai ai rei pā mo e lipo. He koe hai uhinga he ku na taki kehe. Hangarewe tau tō luia o to o maia o aia ki ulo aki koe floto whare area o ku taha ki he taha. Ua, o ku ikai ki aha whakapāti. O ku ikai i he lao mo i konistutone. O ku pehe pea Piritania e tonga. Mahalo koe tau whai taki kai. Ko Piritania koe ke tohi. Mantui koe whanua koe ia o ku lahe mea o ku ikai tohi. O koe kia haha mea ia i he nau tala noa konistutone. Koe nau tala noa konistutone i he ute toi whakaukau o i lao. Whau mai me whare area, koe me eu na ui koe konistutone, whina ngalo kia i tahine kuini. Ka oku hange ko plawe nai, oku toi, iai pe a mawhai e tahine kuini ke vito, ke ne ta ofi e ia ha lao whanganga oku huu mai. Oku ikai pe he ia, ngofua mau pe ke whamoni. E iai, oku aspe ia i he nau lao koe anau tolu ki he mawhai o e tahine kuini, mono whato. Ka ko hangai tau tōru ia o to o mai e fwoi mea ko ia mahalo ko e tau uhinga aia. O tau to o mai whakaukau whapāti ke ai pe ia ka kui kai ki a halao ma ko nistu tone. Ko mea ko mau ai he kui kai ko Piritania ki tau tōru e tonga.
Pe aku asia he fili whahalo. Ko Piritania koe tōonga koe ai upāti, ai ngo pāti lalahi. O ku makatu unga pe ia ihe ngahi. Lao koe o e whamau to tonu, koe tauhi ke tau mo e whewhakapaapu mai tauhi maa mo e hawhua ano to e whainga whakarea. Pe aku ia me na ngahi tonu, no ka koe ne hea koe ka tau tonu, koe talo ka mata e tau u whakapāti, pia mo ene ta e whakate mo ka alati, i e whakarea e au. Ako ne au mai koe ki he fo i whiri koe ni, whakahalo to. Sai. Koe fu whare a ka atoa pia. Koe hae uhinga na e o mai ai fo i lao, pia mo e kupu ko ia whakahuke ko ni stuto ne, o ku i kai hoa ia, pia mo e tautu. He ku i kai ko mawai ua e taha. Ko ne tonu foki e tonga ka pau na mawai koe a vuna vautsia. Ane hangarewa o ui e ne kautama pe i tafa aki ko ia aine kui ko paati e kakai. E ka pau kaha kau whakalahi mai pe me tafa aki kaha ka pau tukuange. Ka pau e whakalahi mai kono hinga pe ko kai ke mau. Ka utoton ke ua kau mai toko hiva ia koe. Ka pau rewa o peheni rewa nea. Ka pau rewa kai ne mao ia kautama ke ne hanga ke nau hanga i he pāti ai kakai mo e pure anga o poupoua ia. Hei kai rewa ke lawa ke whaafiri whaaloto ia. Nei to tonu fokia ke ai ke pehe. Ka pau na e ai o pehe e tonga e malawa rewa ke i kuna hata whaaki i he ua ko ia he koe nau mawai ua i loto. He kai reo ke tau whapapau e tau tolu e pe kua pau ke ikuna mau pe ai pare mea mani tawhaki. He kui kai ke currenti o kui kai ke whapapau ia he koe ngā koe nau mawai ua e loto. Tau pe he pe mahalo ke ai he ao ke a fo i fika. Ka pai mawai ha taha whenga ke a o ane i kau mui toko nima i e tawhako ia kai toki whai e whiri whaloto. Tuku ange patoa ia e koe tawhaki e taha. Kapati tau puhingan, kapati tau kalanoa he ai whakapati. Pea kapau kai ke tau ai whakapati. Toi whakakau kaui a whounga ke makai aki ai pare mia he ne whai whatongia. E sio e tonga kai ke uhinga le leia ka te au. Pea koe whiri whakahaloto kene no tu o whaa nengo ne kai ke lava ai toi ai koe ke whakailo ai pare mia ko peki asa me la krispo. Ko ngai na pekia. Ka kui kai kuna hataha ia. E malohi i he kau tawhaaki koe kong whai whailo. He koe tu koe tau whare are te nau toko si i mau pe nau tolu ia. He koe tawhaaki koe pure anga e tu e tau whaunga. Koe tawhaaki pe ia e toko rahi. E kai e lava ke pure anga whaha ia na e toko si na hang parliament. Kai orewa, ka pau kua whaha e toko si, te nau whenga reo ke mau hanau kau tama ke whakakakato machoro. Ti hanga whi whakataha kone kau nau pere, pia mo pāte a kakai. E nei kai ke whiunga, nei hang parameni kau nau pere, ka pau he kai ke nau lama o ai e toko tātaha. Aia e hu mai re, pe mea kone hala ia ai koe ka te au whakai pāti, te mokalati. Koe hu mai pāti e kakai, se ke umea koe, umea te fito i o whema uia ke ua e ainoa ia. E toton ke hu mai nau tol, o nau tokoni pare mia, kai pare mia hataha me kau no pere, he koe lao ia, he koe tutu unia, o mea koe whakataha hang parliament, pea moa ta whaaki me he independence, pe koa toi ki pāti si e taha. E ko principle o tonga o mahu inga. Ko e democracy majority rule. Ko mea mahu inga ia mea koe konistutone koe a Amerika. Ko e uhinga taha konistutone a Amerika o kupure ai toko lahi. I he vote, i he ha. Kau atu mo e whiri a kakai, ko e whiri ai toko lahi. Whiri ai electoral college, ko e whiri. Majority.
Ne o ku ia ko tau tano ko distutone o ku fa ia he uhinga fra Amerika mo uhinga fra demokrati o no po ni ko pure ai tokolahi. E tau demokrati pure tokosi. Ai ko kai ko ku foki mai atonga ko anga ia e ku bakai pe ko ne ko wa fanga tuku ki ai. E more mau pe fupana lahi i tai va mo va i ta pe ko taimi o kuna tuku ki ono fa mau sino e fo ine a hei kai pe malo pe mo fo ine a ta o ku tari mau pe he pure anga ia a ko ya mo pare ni ko ya o ku kai pe tai fa la na mi o kuna tari pe pa ko hari va ke fai fo ine ko ni e po silo pe pare ni ame kabineti o kuia na u mafai ana toria whakaelao ke na wanga peo o whakotutu hafo i ngā au e hafo i regulation he kabineti o whakahoko ihe malu peo ngā kupu peo ko nistu tole mo kupu pena na pasi whare area ka muna te ai ngā tore whanki whakaiki pera koe tau wakai atu atu i whakano o si koe no whakailo tari kato atu i whakano mo pure anga ako ia kai hafo i mamaweta tau te hoko mai ka agirisi mo patoa mea tatau. Tau ka mani ke, pa koe aire wake ha. E koe ke ngā ua e, koe ke ngā whai tō, tamparapane. Ka kou whakafoki atu. E tonga, e koe kuanga pe, seo whaalu kufua. O ku whatale no ai foki Palofesa i he ngā social media, o lahi hono tāla ngā i ona i whakaukau. Ko uhi ngā foki ko lahi koe ne tautou, hange koe ko ke osi tala noa ke ai. Lahi, ono tautou whakahoko kai lava. Pea kai ke aha nola. Ai arewa o ku tu whai ko hono tala noa i pea kutoe to tonu nai ke hoko atu pe he toko lahi. Sai pe ke hoko atu he ko taha ia ngahi mea sivi. He ka pae tuku ia, he kai ke ongo he pare mia ia me pure anga. O ku aha nau mea o ku whihalaki. Ka ki wei pe nau tolu neongo ne fo i kai wei atu pe ke nau ilo i pe kutau sio atu. Ko pe he ia he ni i. Ko whamau ngā ia ke he toko lahi. Ta mai na tolu ia ko prosesi ia ko e whai whiri whare area hoko ia o tikai ke whai hopo ia ko kohon hopo i ai futu ai. Ka nau tolu pe unau pehena tolu. Sai peho no ai ke ngau e ato kakai. Pea ilo he pare mia mo pure anga o tau tokanga atu pe ko ai mea ku whihala ki loto. Ka koe whakaukau ni na maari na mahe taha. Na ne hange ia pehe e ia. Whewhe ke ai e whika. Ko tai nimi whoko e Palofesa au hongo fulu, ai whika pa toki lava ngofua ke whai ha vote of no confidence. Anau peherewa toko ua ono e whare area, whewhe ke hiki e whika toko taha tolu. E toki lava peo whai ua to'o ai vote of no confidence e kumahu inga pe, ka hiki e whika me hongo fulu o taha tolu, ko hinga ko e vae ua ia e ua ono. Aia ko ne pehe peha whahai, ko nau mau pehe i whika ka taha tolu, pau nau pehe ke vote pare mia ko ake tukuhifo, o smahino pete nau hikuna nau toko taha tolu. Aia pehe ku nau mei ikuna, he ka pau te nau kakato kotoa, e taha tolu e ka taha ua, ai pe alfo ke toko taha ia sea. Aia ku mahino te nau ikuna. Ka koe whakaukau ia, o mahe he ni ihu nau pehe ki whewhe ke hiki o taha tolu. Ko hanga ho wakai ki ai. Io koe me ko tokanga au ki ai hange ko kulawe ane nai. Koi. O ku ikai ko ha founga lele e nia ke sivi aki hapare mia mo kabineti. Koi. Koi. Ulo aki o ku ikai hoa ia mo faunga ko e whare area. Koi. Koe ua hei kai pela vea hapare mie, tuku kehe ai laufika. Hei kai pela vea hapare mia ia moha kabineti. Ka uraki lawe peke fo i whaunga lolo tonga. Pea koe tolu, hei kai peke mau hanau hala ia anau tō. Pa ku haurewa heni tonga ki he palo parema,
Ko e hā mea o ko hanga e te he whale are au whakamau e pare mia. Koi. Koi. Haure vainia ki poinia i taha. Ko e hā mea o kai ke whakamau ia i he pare mia me he whakamau anga. Ko hai o ne wha o e lao ke ua ave pare mia ke whakamau anga. Oku ngofua foki ke ave e ha taha. Koi. Ka pau o ku whakamo mo one me asivi ko ni ave pare mia ko to peke whamau anga ke na uo hopo ai. He o ku whai hala. Ka ku hange me e ko ni he kusio ki ai, hange pia foi ai noa ia. Tu ke hange fo tu fika ko na masi ka ku ka noa ke foi mea ko e tai. Hange pia hanau whai fo peke pehe o ku whafango e pure anga. Ke whafango ko e poini, ko hanga nei e sivi whaha loto o li liu ha whahinga anga whai a pure anga. Pea li liu a mea kou tau tukua ki ato pehe o nau whai hala. Hala ata. Koe uwhe hui whokia ke tau. He koe hanga koe whakatutu koe kau filosefa ke mea koe lao pea moe tau tea. O fie mau ke whai koe hano whenga ke whakamau i hata pea malawa ke ai. A hono tau tea ka pau o wheharaki. Ka aku ikai koe whakamau i hataha ia o kutari tonu hia mau pe ia. Pea ko ene whaha ia ana ngau toko lahe peke nau talamai pe nau tonu o kutone. Sio ke whai lo sika ko ia. Koe pare mia mo ene whaha ia o toko lahe tau ato whaka ilo. Koe whika o nau toko lahe pe nau tonu talamai nau tonu ia koe kia nau hia. Pea hei kai pe tau tea i nau tonu ia. I he whaahinga lo renga pe koe sipinga whaafare area. Ka abe foke whamau anga koe tala noa ke hei. Ka koe me a e tonga, o kui kai whaka ata aia e whainga lao pe ni he koe ai peke nau whaka ifo. Koe poinia he ni ke te au i he kusio ki he mahu inga mea koe ni. Koe mea bea o mau ia he ni koe nau wahe, tānaki whawa, koe tānaki wahenga he ni au ki nau tolu. He ku to'o ai ai aho e fiha, moe taimi e fiha. Nau o whae ngā aue ki ai, ngā komiti nau ngā aue, opa taimi wahe mantu i tā polo moe hāfua. Koe tau fuafua tu koe ke mea koe ni, koe lelea mea koe ni koe ke mau ia whonua. Koe whehui koe ko atu, koe hae lelei, i whakailo e pare mia o kutau inasia, i fwoi noa pe. Fwoi noa. He oku, koe lele ia mau pe kau tama, tā polo e nau wahe lahi, toi to'o ai ai fwoi aha whare area ia, e whiha nei to tonu ke a ia ke ha whaulau anga whaanganga moa mea, more moe fuivi o kau ngā ue whare area, more moe upa, panga lahi more he mea koe ni. Ka ko hai o ku alu ke e sirini, koe wahe pe anau to. Sai ka hau rewa ki he whika, ki he lau whika. E tonga. Mantui koe kautama koe na nau whao e lao, he kai whao e lao e hoi mea koe ni ke tautou mālohi kau whakailo. E tae aonga, he kai reo ka pau e ai toko taha tolu. E ke te ano, e mahina fuki e mālohi mau pe, e lahi ane possibility ia, kau mainga hini he probability. E lahe ngerewa probability ia, mata ia e mālohi, mau pe ai ta whaake e whailo. Kana e whao e lao ea koe ni tonga ke o e mālohi kau whailo. He kai ke langa he whare area o tāri ke hi ke whika o toko taha tolu. Ko hinga he kai reo ke toa hau hinga e ai e fwoi lao, e mafuri rewa e tau mea, e mālohi maupe ta whaake whailo, kai fwoi maupe pare ni aloha tonga mo i kabineti, ai te tau, ai ka tautou whailo he tau kotoa te tau hanga e rewa ko Papua New Guinea, ai ko psio fwoi ke whainga mea koe ni, ume mea ngai whaka Papua New Guinea mo whaka Solomone, e tau sipinga, wala e alo e tau kau mea ko lao mea ai, whapore more atu, kai ke, ka oku loloto ai me ai a koe ni e tonga. E ke siko ke kau teke whakademokarati koe ni, e rea patoa. I kai pe maho inga maari e ka nau tolu ia
ai u whakau whakademokarati I he nau whahinga aki meni koeni. O nau pou nau tolu whare area mo teke u mea o ku whepakia mo principolo demokarati ko whehu I o pe. O nau mahino e nau mea whai pe o nau ko whehu e ta. Pakapau nau mahino. O nau mahino e pe o whai ifo ai pe ia ko I ngā he utai whakademokarati e u mea. Hangi koe whakaukau e tātu ku ke mea koe. Kari pe he kau patoa kotoa pe he tau ene fia ke oate nau sirini ke nau o moia. Mea tai whakademokarati e koe ke ngofua. Iha fonua demokarati. Demokarati ko fonua mau e nau demokarati. Republic or monarchy. Sike patoa. Alanga pare mia ko agris pohiwa pe he koe taki demokarati. Ko ia pina to mua he ave sirini ko ni pia nau ke ai ho nau mahenga to tapu waki o fetu waki ko ke ilo po haina ni hanga ngawe ake sirini ko ia nau talanga la ia samala kirisi ta mo ko mi ke nau tolu e nau ko sirio ka ko poini ko ka patoa ko ni pia mo pate ka kai pe he ko demokarati mo ia ta o nau fango fua u me o ku fepa ko demokarati Koe hae uhi ngau, whehui e he lo au. Koe hae demokarati o tau lau, e tau whae tau tolo e o mea. Ana ngendu lau koe hima ue sirana. Ko mau whae ngahi mea nai kai to tonu ke mau whae. Pea ko mau tae whae ngahi mea koe ne. To tonu ke mau whae. Ko tui mahalo oku ngari alu pehe whi whakau kau. Ko mea whakene taha whaki Palofesa au hoko. I he pureanga koni kua osi, pureanga koni na toko atu o akilisi. Na tauhanga whoki o ai ka ke ngata he tauhanga ai koni kokoe o vote of no confidence ki ai. Ka nā tau te ai mo tau tohi tangi, ko i ngā ko tau talange o ku corruption e loto pureanga. O ku lahe ngahi mau ai, ko mau ufaka mo oni mo hafua, o ku corruption e pureanga. Pia tau ui rewa ke whare area ke nau mai o atitai. Pia ose nge ko ia ku o tala mai he pureanga ia. He atitai ia nai whakalao pe ia, nai whakalao pe me mea koe. Nai kamata tai whakalao e ka ku os whakalao. Nai kamata kai ke whakalao e ka ku os whakalao. Te ao mai ni ke pureanga ko ni o tau te whai pewe mea tatau. Tau talanga ku lahe corruption i loto me mea neongo tamahe pare mea ku nai prokiwa mene mea kotoa peka tau tui foke ni he umea ko ia kulahi ai umea ko tamai be pare mea ko sfakalao ko ngai ne ko fokau ki ai Palofesa na ku ai pe fa nga me ai I loto he pure anga ko foke tau fu I loi o ku na kamata ta fakalao pe na to pa na tok fakalao au kamata fakalao mo pe tok fakalao ki mui I he anga ko ne tu pe ko ha huinga o ku pehe ai anga ko e tau tu fa politika re ai ko fe me te tau tuku aki Io koe mea whako e neu whekawā kia moe mawhai pure o ku I he paremia. Koi. Ia moe mawhai pure o ku I he kabineti. Koi. Ki whakafoke ange tau whakaukau ki he poini koe I he separation of powers. Ko hai o ku pure. Koi. O ku ikai koe kakai. O ku ikai koe whare area. Koe pare mia mo I kabineti. Koi. Koe whehui mahu I ngā ia. Pea o ku iairewa u mawhai tae whakangata ia, mawhai isa mawhai pure, pe koe mawhai hau. O ku I he pare mia ia, o ku ne lava e ia mui pe whai ngahi mea na e whau he lao. I whare area. Suke tau whakatoka ngai ange. O ku ikai whau pe lao I whare area. O ku iai lao o ku whau I whare area, ku iai lao whau he whamau anga. O ku iai u hopo la rahi, o ku iai u lao pe ai o whai ai tutune e whamau anga pe a hoko ia koe lao. O ku iai u lao o ku malawa ke whau e pare mia mo I kabineti, I e nau whaunga ngā ue, I he regulation, I he anga e nau whaunga ngā ue, koloa pe ke iai honotari. Kapau e eke mai pe iai ene whikau aki moe lao. Mea whaingofua o pito ia tonga. Mea whaingofua ia I ha te taki ha mea, ke te whai ha te tutuuni, o piko
Ne whaau e futa koe mio. O mio I hake pe ia tau ke fo I lao. Ka pau e alo e tau tā noa ke tau mahino iange mea koe mawhai pūre. Koe anga e tu. Ke aire mai lao ia pea moe. Koe aire moe lao ia ula mai a whao mai e tu I moe kabineti. Atonga. Tau hao koe ki tonga. Soan e ke tau tu. O kui kai koe whare are a te whao lao, koe lao lava ke hao me whamawanga. Koe lao pe koe tu uni. O ku malava ke hao me pare mea me kabineti, pe o koe ai lao me tu uni malava ke hao me tu uni me whatato koni. Neongo ai ngahi me a mahino. O koe uhiga utara noa pehe, Fatonga e fu mawhai koe ni koe o Donald Trump, fu mawhai wha Palestini koe ia. Sio, loa mea Donald Trump e ki tu au koe ke lava ha mea ia puke. E toke aien hono whakailo pa koe ke tau ilo I pe whakahoko pe iku ki whe. Ka koe kupoi ni o ku iae mawhai lahi whakapolitikare, mawhai pure lahi I e mea koe pare mia moi Palestini. Pea aku hange koe tau tānoa koe ki he o tua e tonga. O ku tau mamao me he ata mai o I kakai ko toa pe. Ai foi mawhai pure ko ia. Pea koe mawhai pure ko ia. Hei kai pe fo e pare mia ia. Ia hane hana. O whakawheki ki ha whahinga mea. He koe ne toi, koe toi whakarea e tahau pe he. Hange koe lau koe whiwhini koe ko Helen Morton. Nane pe he koe high truth. Koe hae mo oni, whiwhini whaitotolo I loa I tonga ke iwa. Kau pehere wa Helen Morton ne tohi ta. Nai ui, nai mari ke kawa palu, nai whai kawa palu. Koe hae mo oni I sosa I tonga, koe hae truth. Pea koe tari koe kia Helen Morton. Koe lea koe ai hou e ki koe mo oni, koe truth. Ko toi hanga peo omi e fwoi lau tatau a Helen Morton ki he tau tu koe ni whakai pure anga, whakai pure. Koe hae truth, koe hae mo oni, te utari whataha mo Helen Morton. Koe lea koe pe koe mea ke parenia, koe truth mea. E ke whatonga I ke hentonga. Te tau whakaanga ato e lo au. E whakaanga hake a Karafi Moala. E whakaanga hake a Matenta Pueluelu. E whakaanga hake a Hai Mohai. Ki he parenia. Nai pe he pepo Samuel Akiris. Nai pe he pepo loti wano. Ke le tau whakaanga koto, kone o siko ia, e me a mai lewa paremia. O mai e netari, ki he lotu au kai. Pe koe foi mea koe a paremia, aine te o hake he tālanga koe. Koe mea pia e tari koe moni. E koe a, koe inga koe mawhai, pure o kui ai. E whakahela e ato e tau uhinga whakalosika moe ha, whakafilosofia, whakafika moe mea, e hapewe pare mea o ke he mai. Koe hae mea o ke ui ai o kou rotu loi. Te waka whakailo koe, o ku toi hua ke mo eiki no pere, nuku ke whakailo a mateni, koe hai anei. Sai, koe hao whakatuku, mo one a Helen Morton. Pea koe foi fihi koe atonga kou whaamu ke tau mahi noi. O kou whaamu ke tau mahi noi. Aia te tau toi maasi lange he whau ha whahinga lao. Moa whahinga mea sivi ki he pare mea mo e kabineti ke lava o ngā aue. Pea lava ke ne hanga whawhe paki. Ai fu mawhai koe ni tae mahaku rea. No pare mea. Whakau maari e ia. O koe ki whaiwhehu I hene ua e Palofesa te u tuku ia te whaiwhehu ulaki ke e whaki I wakai ki ai. Koe whehu ia a Roy, koe whehu ulaki a Roy une pehe. Koe tala no ana ki he voti koe voti e te pe, vote no confidence, foi, hei pe. Pa koe ne pehe rewa e ia. Whe ke whiri mai ai kau minister koto ai e toko tahaua ia me tua. Ua whiri ha taha he whare area. Whiri mai peha minister ia tahaua me he kakai ia koe ke nau whare area nau tolo. Ke nau mai nau tolo nofo whai ngā ua e kabineti. Koe taimi koko o whai ai koko ha whenga vote of no confidence. Pai mahino rewa e ai whai ngā maari e ke lava tuku hifo e paremia. Ai kone uhinga na ia
hawhainga whaunga ke lava tukuifa pare mea pakan whakau ke whiri mai katoa ka minista ia me tua neonga o koe ke pehe tau koni stuto ne ka koe anga ia whehu e tō taha koe ni. Pe sai pe whakau koe ia. Ia koe whakakau mo tua whoki ia mea tau whahau. Koe malawa ke whiri mai e tu i mei tua. Kana e ae uhinga whewheka ki ai koe whiri mai tangata poto. Taha ia i e mala e koe ai tonga. Sio? Pe koe lelei taha. Pea koe tau saupuru koe ne ua whehunga fu. O whakaata e toko wha. Ke whiri mai mei tua. Ka koe whakaamwhora ro ia ke whiri katoa mai e kakai e kau minista. Koe i whakotu whokia roi oku whakaofa ka e kau iai hono upalo pare malahi o naia koe uhinga ia oku ikai ke tāri ai e whaunga whakademokarati e whoinea koe ia. Oku whepaki ai ai talanoa mawhaipure whakademokarati ia e roi. Koe whoinea ko oku os whakamawhai he demokarati koe whiri o i kau whakafofonga. Koe whakau koe representation, koe representative democracy, koe demokarati o i liberal democracy he ono pōni. Koe whiri koe i kau whakafofonga ki loto, pia nau toki o whiri ai e taki. Pe koe toi ai ha fo i kulupu ke he roi o hange koe electoral college koe a Amerika. O kui kai koe popular vote nau whiri e Palestini, ka o ku whiri e kulupu koe ni koe electoral college. Aia koe whakakaukau koe ai e roi, o ku whie mao e kakai matao ia ke nau hanga o whiri ai kau taki pe koe kau minista. Aia, koe tu koe whawharearea whakademokarati, o ku awe e tau whalalaki e kau whafofonga o tau whiri. Aia ke tonu rewa ai ufatongia e roi. He kai ke tau whai katoa e kakai ia ai u mea. Pe awa te kau tamau kai reke to ia hanau fatongia te whito ke nau whai loto. Pea manatu I whoki koe pere ngesi o whiria o mea koe kau minista. Kua pau ke whelaanga tamaia o kune whiri o ku amanaki pe koe taki. Kua mahino mo ene kau minista pe koe hae whounga. Koe whai koe ka pau koe whiria te he kakai. Ilo he kakai. Ai tama ke minista ke lava o whengao e aki mo e tama e taki. Koe whehu ia o ku mahu inga e pena e hau pe me I mua. Ai tau alu koe ke whiri hangahi lakanga mahu inga ange pe mahu ange I he loto wharearea ko pau rewa ke whiria I loto. E koe kakai a koe o nau whae ngā ue mo nau whengao aki. Pea koe tahake ua whe paki. Ai mawhai o e kakai. Moi mawhai o wharearea, moi mawhai o pare mia, moi kabineti. Ka koe u whakakau lelei pe ia koe mea pe ko lawe uhinga whakaroi. Ke ngari ke lava o side pare mia pari riu. Se ke u wharoto koe. O se ngiu koe ke hamea e ngā ue, koe ke hamea e liri ue whaunga pare mia, e ke aukai lotu aukai pe pare mia ia. E ke I whai pe whaunga tanu halaia e pare mia, e ke I whai pe whaunga ia ko talamai he pare mia. Ko koe ke whekau ke pāte a kakai, ko pau ke resisi tāngi ki e pāte a kakai, e watu rewa ho whare. Koe ngahi fo I anga hala whakademokarati au tau talanoa ki ai. Oku tae whaalaua e u mea ia kau tau whawhetai pehu tau lava peho. Ma anu peho tau karia. E te pehe e toka koe me whehu e taha? Iyo, koe ki muke watu whehu e taha koe tatalanoa whakeni he whiri koe oe kau minista me tua. Nau wakahifo ki hongo koe e pureanga I he hoatai whiawhi ahoni. Ko la koe whie tui ke whakanofo a tatafu, a toko taha me tua ko tatafu toma moe aki.
Ai ko tahani me do fa no foko minista ia lei pa commerce I he fotu ai paremia ki tui pe fa no forever on a pol sami vai pulu ko minista ia fa mauanga ai ko ngo minista ia ua ko mo ko ke tui ke fa no fo ai ko to taha ia firia mi tua pe ko to taha re vai ko tonga fare ale ape I he tu ko ai mea ko Aia tānaki mai rewa a moeaki, o kou lawe e a moeaki, o toko ua rewa pia mo Ameria. Mo Ameria. Paku sai foki tonga he kukai ke toi whaafiri whaa loto. Koi. Ke ta e vouti e unga ua koia. Koi. Aia ku toki hoko mai a ku ose whiri whaa loto. E ka pone, ka hoko mai ki mua, e ia e fwoi toko ua, e ka pineti, e tai kau he whiri. Kai ke ka koia koe ngahi whotutu ia o ku. Ai ku kala noa ko pare mia ku pure. Ka koe ni kune una ki atu lewa a sami wa ipuru ki he na ke ko ko ha. Fama wanga ia. Alwe ke fama wanga lewa minister ia ko na ia buna. Io minister ko o lao o justice Justice. Io okay. Io alu ki ai Alwe ki ai ka ata lewa no post ona ko hele pa in commerce. Io ai ni o ma e moyaki Io tala monua tu ke ongo minister fo ko ni mahina o bito sami vai puru kaku tala monua tu ke moyaki toma fatongia ne ane ko lea ko moto paka ko ano ai ko hakava o hataha no fanofo o no pere pe ko hakava o matapure ai ko fo I fare avoge a moto ko akape ko matapure fai fatongia pe ino hokava ko fatongia aina ko o atu ke te ko fatongia ke fonua fatongia ke ha ke puke mo fai lelei e fatongia. Koe tala monu ia melo au ki a moeaki. Tu ke sa miu ko si roto. Koe whehu I hono ua ko mai tō taha koe, niko maha koe tō taha koe, niko sione. One tala mai pe ia, ke whapapau I ange o ku maha tala whili ia he mahina taha walu koe o a vote of no confidence. Aia kune e whehu I, koe mahina taha walu, o totonu ke lau e mahina taha walu me he aho whae whili, pe koe lau me he aho koe o whakotu uai ai pāti pe pare mia e toko taha koe ia. Koe ngā hange koe tau whakatātā koe ni ki he pare mia lo tonga. Tika ki au ne mahina ana pare mia taha walu, ka ku mahina taha walu ia me he aho koe na e whae ai whili whamui mui, o skakato ia pena e tari ka koe maha koe whehu ia toko taha koe ni, pe ko fe mea ko o to tonu ke tonu ange. Io ko feu mauinga na ko tana ki pe ko ki feu ia sione. Whakatatau ki he foi lao o kuhala. Koi. Sione. O kuhala ai foi whakailo whaharo ko me ko uhinga ki ai. O uhinga ka ki ha. Koi. Ko tari fogeni he se ai whare area e Lord Whafanua. Pa ko whapapa ki ai. Ka o kuhala he kufai ai foi ko kupu I konistu to nembo lao. Ko mahina I taha walu me he osi hono whiri hapare mia. Ko hae uhinga na e whakaata ai ko foi whehuia ko ke tari mai e se ai whare area ai ko I kupea e mawhai ko I. Pea ka pau kui ai haku toi kupu ki ai ko nistu to nembo e lao kau kai ke tau ilo ki ai. Ka koe ne whamatala koe a Lord Whafanua no whakaeke e manlala. I he le tio koe ko walu po I ono ana o sio ai. Koe ne pehe whakalao e mea kotoa. Ko whakalao pehe. Ka koe ke mahina I taha walu e paremia. Koe hamena le tari ai foi whakotuu.
O ku totonu ke toi whakamatara I mai ko whē ko pui lao mai ko nistu tone. O ku ngofua ai ke ai e pare mia koe o ui ake ai a loa o e pare mia koe. Ko te kai ke mahina e taha walu. Hanga e au lau mea hai. Lau mea Samuela a kirispo hiwa. Kwa mea pehe. Pea koe pure anga kehe ia koe pure anga kehe. Ne totonu foki I he kau mahino. Anga maheni ke foi kupui lao ke oa te netari e ia ai whakairo. Ka hai uinga na netari ai. O kutua gie ni iho pehe o kupatoa. O kua ene konga patoa. Ai kino pere ko ia. A whakawhanua ko whakapapa ke ai. Ka kono whakai ke koe ni koe e Manala koe Manala Junior. E whae koe ni tānoa koe nipa ne pehe rewa. O ku whakalao e mea koto. Koe whahinga mea koe ka uhinga ki ai e tonga. O kui ai pe ai whahinga mawhai pure I e pare mia, mo e iksea wharearea, I e wharearea mo e kapinepi. Kaime ni I ke nau whae nau ngahi tūtu uni. Ka ui kai ke mahoinga maari e ia ka tau tō. He na e hala e fo itari e he sea ia. Whakatatau ki e konis ka parapau te aha konis tūtone mo halao ke he o koe ke tau ilo ki ai. O ngofua pe ia ke whai wha ilo I ha mahina e fia, koe te kai ke mahina e taha walu. Aia koe umea ia penai. Ia mo ne whamatala ai e kino pere une pehe. Koe fo ilea palo veape une pehe. O ku I kai toi fie mao ke a ko I hangahi. Whanki I vainga ia. Ki ha kuri ku osmotua. Palo veape koe kau pālangi. Ai koe ne whawhanaki e kino pere koe ni koe tau whau ngā koe fu kuri ia. Fu old dog. O kai ke toi lava wa koe ke ai ha new tricks. Ha whanki vainga ke kuri, whanki secret, whanki tricks ke kuri. O ku fo Aia koe anga ia wakai ai kino pere koe ni. E ko manatu ia kai pe ho mai he ko ia na ne whangofua. Pea kau ia I hene rea koe fo I video ene o lotonga tu koe Facebook. Aia koe kusio koe ke ai pe he kino pere koe ni. Ko e tau u ilo motu a koe ni he konistu tone mo me a ko ilo ia e whangakuri motu a koe whatapu. E kai to e lawa wa koe ke ha mea fo. Whema ulewa e ia ke liliu. Aia koe whainga whakakaukau koe iau koe ke fuma maa me whainga whakakaukau koe ne mea koe liliu whae patoa. Ai noa ia pe. Lolotonga koe iau koe ai u te whito I whakakaukau. Ai ni koe e alua tia e tata noa ki konistu tone. O ku tatau pe ai atonga I he u fua mo e keto I whakaukau mua to e whahinga konistu tone pena e toh. O ne hau ka hata hako whai e whahinga tala noa pe he o ku whawhehu ia pe koe ne uhinga ki he ha. O ku iai ngai vai angai mo ngai mea ke saupuru e ta konistu. Ka koe fo ilea kou ne whai o ku ne uhinga ai koe ngahi ilo kotoa pe he tau konistu tone koe ilo ia e whangakuri he kaito e lava wako iki ai ha new tricks. Toa whanki wa inga, whanki hanoi. Ka kou whakawoki atu e sione, koe moni koe. O ku hala. Ka koe ke tau ilo ko nau tolu o ku whaosi kia e mea. Palofesa koe tiko toko taha ko ongo a lupe ku nesi matu aki kore mai pe ia. Au ku ke whakahange mua pe ku ke iai koha whakataha tokoni moha whakamau anga tangi I tonga pe ikai. Pe ku o si tamate I koa ia heri riu koe nai whae wafe ango pulu. O ma lupe malo. Io na e tamate I foki ia. E heri riu e wafe ango pulu. Ko e nau whakakaukau. Ke ua te aha mea koe whakataha tokoni. Kai kapineti pe mo pare mia whare area. Pea tu toko taha pe tu I. Koe anga ia koe ho nau atamai koe o e kau tufunga fonua. Sai, mahino ia. Nega ike nau loto na toke aha whakataha tokoni. Koe uhinga ia koe na e tāmate ia ke ua to ia ha mawhai o e tu I ke sea I he mea koe whakataha tokoni. Ka koe harewa mea ne hoko. Hanga e tupou nima, sa as tupou nima tapu mo ia kua ne hala.
o whakotu e ne whakatahato koni. I hono mawhai whakakoni stu tone pe. Koe hae uhinga, he o kui kai ke aha tui e tui toko taha, ka e iai hano kau whare i mamani. Ka tau pepe o ku pe ko noa ue, pe ko sue teni, pe ko whewhua ngai whanua ko ia o ku wharangangi au pito e tui, pe ko piritani, o koe whatahato koni a taine kuini. Ia whanki common sense, hei kai ke lawa he tui, ia te ia toko taha, o whakakau i hangahi mea, ka aku fie mau ene kau whare. Koe kua hiri, koe haalo au, moi whare wha, ai kau whare. Io na i kai ke na loto ke aha whatahato koni e mai lupe, ka na e whakatuu e se astu pounima, e na ia i hono atamai ta moia mo ni whakaukau ke ai hane whatahato koni. Neo mo na e to'o fo ilea ia koe whatahato koni, ui kai toi asia. Koe hingoa koe whatahato koni, koe hingoa pia ko ange ki kau whare iwa i pia he tui. Te anga pe tui a whamo ui mai. O whiri eia, whakonistu tone whiri eia, ange pe koe whiri e pare mea ni kau minista. Taka haa mea nai hoko. Toi alato agirisi mo patoa ko rea ke na wato kau e. Ki tamatui. Kwa mea pe. Na hoko rea, se mo ke alatu au, mua toko tolu, ke toko ua, ke mato kau. So mau fi whatato koni pe kau tama. Pe kau tama nkena kau i ono tu se whatato koni. Ka kou nau fi e whare hanga tonu pe ke tui. Pe kai mua ke na wai pe fo sistem mo tua ke na wo whare i ke tui. So na mau me i whare i pe ke tui o au mai ke aon. Kai li liu hau mea ke heia. Ta kua mago ke patoa mo akirisi ta mai na utolu ia ka tama ko ia. Ko na utolu ko na uha ko na utolu ka ia ke uha ana fare ke tui. To ton ko na utolu ko ai nai to ton fakai tu ku fa holo ia ke na fare ke tui. Ka fare ilahi mo. Kai ke o kai vo ke la bata ia pa kutu e fata to ko nia e o alupe ka ko ke asia na sto fo i wa ia pa. Nei foi whawhaki ki ai tonga ai e kui ai. Ko kufihia heni ko vitina e pe whahinga ai hange ko teisina fuko ke to'o e foi rea ia ko whatato koni he kui kai suka ka tama fukeni na nau whai e foi mea. To'o e ko ia na e minister i aho ko ia a teisina fuko i he pure anga ko lo severe. Nei ne urea na ne ka mai o ko hala i he retio. Ke toi ngā oea ke foi rea ko e whatato koni. O koe ko mea ia ke nau to. Ko lea ia koe whatato koni, ko mea ina e tau whahau, koe ola ia e fui tau. Whai ke malo. Ke hau e fui ke to. Ai mea ko ia alo whenga i ke malo, i e tau ka ke hau to e whatato koni. Sio, hanga pe e tupo nima te whamahino mai, o kui kai wa fui lea ia ke to he wharearea. Le koe kabineti. Fui lea ena e fotu ia e tau whahau tu pō waki na me tā kātoa whanua, ane ai mea ko whatato koni. Kai ke, mahalo ko kulawe pia ki ai. Ai ko tau, hangai koe na tau talanoa pe kia ki mua koe, ai ko tuunga e ko ia na me lava pe nau toluia e Palofesa he whiheu i koe na alupe. Na me lava pe nau toluia o tuku pe ai whatato koni ia, ke alat pe kau minista ia whare i ki he tui. Kai whiri pe kakai hange ko tau whiri ko taini, mi whiri mai pe ki loto pa nau maa whiri e nau pare mia, whiri he pare mia e kau minista, pa nau alat pe nau tauria o whatahato kone whare ike tu. Nai mei lava pe ia. Kai ke fusa te topo hana e to'o ai, he? Ia koe uhinga koe he kunofo he taimini e tonga koe ngā koe ta polokalama he ta unike ko ni stutone. Koi. Pau nofo e ni e kuteuteu mai koe ni he mālolo o lotu. Koi. O te ke ofo e pehe o kou nofo. Koe ku lotu ke omi hapoto ma lohi ke utala noa i he konistu tone koe fo i tohi mahu inga e whonua. Pa koe mea kou hau ia te au i he kumahino, na i kai mahino i e hataha ia i he wafe hongo furu ai tau konistu tone. Na kai ke mahino i u whakaukau whakate mo ka latia he konistu tone.
Ne ke mahino e ufakau ia ke Bill of Rights, kau ko Declaration of Rights e kau konstitutone. Ne ke mahino i ai feka afiaki e mafai mo vai separation of powers. Ne ke mahino e me ko representation e kau konstitutone. Ne ke mahino e konstitutone ia. Ne ke mahino. Na e pehe atamai e kakai ko ni. Ko konstitutone ko olo kuonga. O ku fie mau ke whakahuma e o mea fo e ahoni ke o mai o to e o mea motua kai ai e o mea koia. Aia pa koe fo i haraia. Se ke mea koe na hange o ke whakatara noa pa fotu mai o ngoa e lupe. Ke loi ka pau te ufokotu utu e au ai whaunga pure e tonga. Na i kai ke uhanga e au wei ai sea e tu i. I he whakatahato ko ni pia hu ate pare mea mo e kabineti. He koe mea sivia o kumo o ni koe sivi he wike kotoa pe e tu i e pare mea mo e kabineti. Pea sivi e he kabineti mo e pare mea ai tu utu uni ai tu i he whakatahato ko ni. Koe fo i mea aia na e whakapoto whakatemo ka rati o fe unga ia mo e whakaukau o e fe sivi aki mo e fe vahe aki o e mawhai. Na e me iai pe o mea e ke mono i e fo i kupu i lao mo e whatongia ko ia ai koe na e pehe o kupu le whakawao e tu ia e ku haere mai pea tu uni pe i e whakatahato koni. Ka hiri ko ia e tonga i he konstituto ne mo e lao o ku i kaitala mai e le rea toko taha pe tu i he whakatahato koni. Ei koe mea whai foi mea whakai ulungaanga pe ia koe kai ke naulawa o rea ke tu i. Na ola whaanga e tui, paka whanofo mahata, hoko atu, he kupe he mea. Ai ke turi he tui ha toko hongo furu, pea toki iai mo whakaukau e tui, ke tu koa e turi, ka koku po ini, o kui kaitala mai, e konstituto ne mo e lao, e pure toko taha pe tui, i he whataha toko ni. Nai mea ea kata ke tau fix, he foi mea koe nai pe he, e tau tangata o ku vai. He koe kusio ke kai tonga na e malu ai. He i kai rewa ke tau whai e whaahinga whakailo koe ni. Whakahalota whaailo pare mia. Ta e uhinga. Kai ki aha ne ngā au e taha ke ne solo wahata au para parema. Aia koe mea ea ku maari e me apa ku whai atu pe tala noa ki ai mo whakaukau ki ai. Ka koe mea foki koe tau hanga whakawhehoa naki. Koe tau pehe koe, ku pehe, kau tama koe, tuton ke tau pehe, tuton ke pehe, copycat. Ai koe ui koe tau kau whaupure anga koe kau tama copy. Copycat. Koe mea foki na tuton ke whai, koe ku aki men me lo au, na tuton ke tau whau e anga, o i whaunga koe ke tauhanga o whalerei me he fo i whaunga pe ia te ia. Pa tauhanga mono mo kapi a te ia. Koe ke whia mau e ke tau mai tau tolo hamea. Tauhanga fix ka pau parema ai sea e tu i he fo i kupu pe ko ia koe mawhai pure koe whatato koni. Koe mea kou pehe, ai ke toko lahi kau whafofonga. Ri e fo i whakaukau. Ka koe poini koe ai konstitutone mo e te mo kalati o kupehe. Ka pau o ku osiai hafo i kau whakafofonga. E ta awa te ai ke konstitutone. Ke nau hanga whakafofonga i hakakai mo hanga hi kupu. Osi. O koe ke mahuinga e pe ku fika fiha to olahi koe. Koe poini koe issue o ku iai hakau representative o ka inga mo haa i he kau no pere, o kai hakau representative o general population, io o se tala noa ia ke liberal democracy ke whafofongai. O se aia e tau whahau. Pea aia e tau whahau ia pakai ke tau parapare ma ia tau tōria i he foi fika ko ia. E ke ilahi pe mo ngā ue na nau whai. Arau tau toro ai fo i fika ko e ua ono foki e. Pea tau palo pale ma ia ai.
Pea more mo paanga lahi. I he foi kau whafofonga koe. Aia ha fonua o ku ikai ke nau mao e siri ni tonga o atu mei morini e tau tolu pe mo ngai tuko ni. Mo nau toe ai ke mamafa ai whakarere o e fonua. Ange koe lau kua Palofesa ina ke fotua kau. Tutun ke tuku hifo e fika ia. Utoko lahiange ai kau haka e fo irea. Toko lahiange ai kau pure ia he kau ngawe. Ko tau ki fika o ku taha kilu. Nei toton ke fika mea e tau kau whafofonga, fika mea e paanga ke nau vahe. Whafofua ke tau maanga mo ui ko e tau tuku hau, o kui kai ke ne lava o fua e nau vahe ngā mo e tau kawe ngā. O kui kai ke lava he tau tuku hau i tonga, so ngai whehu i mahu ingai. Kako whainga kakai ko ni tonga ko tātanoa, e kunau whaunga mo e whaunga pure, o kui kai ke vahe me he tau tuku hau ka o ku vahe me muri. Ne to ope ai u sirin ko hau me muri. Horo whaita whaunga muri. Ai, pa malo pito e Palofesa koutui e ki tala teu ia e ta polokalama ki he tauni ni ku tau atu koe ni. Koe ngā koe wiki kahau he moni te ki kau whanongo o nā mō tō he wika hau te makamata rewa he wika hau i he konistutone. Ai a te makamata mamari he konistutone mono whakaiki ki he Palofesa. Ai ngahi talanoa koe tēne whakahoko ki he konistutone ki kakato. Ai koe maplokalama e te makamata aki he wika hau. Ka te watu e whainga mari koe ni ka te koe. Koe ngā koe ta taimi ke whama opo mai ha mea te ke whaosi aki. Ki mua ke ta mawahe ahoni. Alomi to tonga koe whatongia pe fok whakaako o kou whafonga e atu i he kauakolahe koe ke ilo pe ki ai i he whatongia whaako ke whai ke tau wahe atu pe tau talanoa atu i he tau whauhinga tau tōruia me he tawhaake o e ako pe o kuto e toki mea ke herewa e whakaukau a kau politiki mo e kakai me hafo. Kako manatu hake tonga i a whatuku e ta polokalama. Ko whama apo koe i ta polokalama taha hiva. Na e toa e fo i kupu e tolu e mawhai pule. Aia koe ke kakato e fo i kupu e ono koe i he whewahawahe ake e mawhai ia i he talanoa e kau filosefa. Aia koe talanoa fo koe executive mo judiciary pa mo parliament ka ku hamena mena ku sta no pe ki ai ko mo ku pi e tolo la ka filosofa na tolo e va o ma fai e pure aya na ku sa pe ki ai ko media ko ka ma nga pure anga ka advisor pe ka fa i nga pure anga muri mo e na pa anga pe mo fa aussi ko anga whaunga whakai ofisi o pure anga o nau mawhai lahi o pito nau tōma nau mawhai pure lahi na tō ke uesia ai judiciary pia mo e whamau anga whare area pia mo e kupu pure. Pena te kai ke ulawe ki ai ka koutui e tuku ia e koe ta hawe ke konistutone te tato e hao o tau i e fo i wahe koe ai mawhai pure. Aia ka koe hange ko whakarea i wike, hange ko wharea i wike ka hau. Moni te ka hau, koe takamata re waia, te whainga ke uhanga huru i mai whakaukau e konistu tone he ne hao he historia, pe koe haka mea ko konistu tone. Te ka hau rewa nofo i e tau konistu tone. Koe konga ua ki ia e kuhulu mai me konistu tone. E ne tu whahoro whaako mai. Mene tuku whahora mai i he mawhai pure. Koe konga ua kia. Koe konga ua koe kuhanga hulu i mai ai ngāhi mea nai hoko i tonga whakahistoria na tau aluai i he fo i kuonga pe koe me senduri tāwalu ke whau e konistu tone. Peta haure wai o tala noa i he konistu tone. Pea koe maari e au pito e tau konistu tone. Pea ku kehe ai la o ia. Whakaiki kia lao. Ka koe fo i konistu tone ia te ia koe ki mea si ki ai ki konistu tone ia koe koha mea la.
ngai te fito I whakaukau ko ia. Ka koe mea koe o ku mahu inga man merie ka te au ka mahu inga au pito. He koe konistu tone ka atoa koe a tau tolu I hano ngāhi keto I whakaukau mohono fua mohono erito mohono whaunga. O ku mau ka atoa ia I he ngāhi whakakaukau whakakonistu tone o ku pure anga whakatui. Pea toi mau pe ia ka atoa I ngāhi whakakaukau whakakonistu tone ai Republika Amerika. Papa ko hau koe kai te whakawhianaki ai whakaukau whakonistu tone a Britania mo tau tolu mo Amerika. Tonga, maarahi o ku tau mau ka atoa ai umea o ku mau I Britania tuku kehe ange ai whakakaukau o tau pure anga whakatu I tau tolu ka oku I kai, ka oku nau Republika na to. Pea oku, pea koe mahu inga maari ia ai fo intala noa koe ni, he oku I kai ke aha konistu tone ia hatohi konistu tone a Britania. Kana tau mui ki ai, ka tau hanga e tau tolo whau e tohi konistu tone e tau whahau, o tau mahanga ai, pea mo Amerika, mo Faranse, he na nau whau e nau tohi. Koe konistu tone, mau taha ia mololo a taha I historia koe konistu tone a Amerika. Me he senturi taha walu, o ku kei konistu tone peo au ke ahoni, mo ngahi te fto I whakaukau o ku mau ia tau to. Ko tau tolu, tau mui atu he fo I hala o Amerika I he tohi e mea koe konistu tone. Nē kai ke tau mui tau tole heu te fto I whakaukau e ni I koe a Britania. Ka tau mui hono tohi I ki tau mui tau tole ki Britania ki Amerika isa. He kone awa hake pe I he tau awa koe ni e tau konistu tone. Koe fo I whakarea koe ia oku I kai fu kehe. Koe fo I whakarea I he artikolo uruaki e konistu tone a Britania. Isa Amerika. Ngai artikolo tau tolu e au tolua mahalo koe tolua. Artikolo a Amerika e homofu. O e nau Bureau of Rights, E koe Bureau of Rights koe Britania o kehe, ka koe tupu mai te utu tānoa ke. Ka koe tau hao rewa ke tau tolu, o ku konga tolu e tau konistu tole pea mo e tau Bureau of Rights. Koe Bureau of Rights, koe Bureau of Rights, koe ngahi lao ki he toto nu, tonga, o ku ikai ke tau toe kehe o Britania mo Amerika. Maarahi, tala noa ki ai, ka kei kou whamalo at ko mumia mai, malo tonga e whahoko e tau porokalama kou ofalaiat ke te koe, kou ofalaiat ke o eiki me ka ainga, muki motona o mai o mga i whehui, whakatupu whakaukau ka ki tau tolko toa pe tatauan. Malo apito e Palofesa, te kutiko e la vai e tau porokalama tufunga fonua a lo au I he ahoni, tau tok wheloaki I he moni te wikahau, taimi tolu anu silani, o na ke toa ai ki tau kamata whakataha I he polokalama koni ko osi whakamatala e atu e he Palofesa ki tau kau whakataha I he tau konistuto. Ne malo apito e Palofesa, Siosiua Lafitani, ko ta mawa ai kai whakahau ke whankitu waki ki mua ke osi tau polokalama he whiawhini. Malo apito o whatu. Malo o whatu. E kai malo apito e kainga ko e ngatai e tau polokalama koi ia ki ahoni. Whamalo atu ki apina, whatanga pena e ongolerei atu ai tau proklama ko ia na e whakahoko atu pena tufunga fonua alo au ki he ahoni. Ai hange koe na aku whakahaane nai ke toki hoko atu e tau proklama I he wiki ka hau taimi tolu e whiawhi. O lere ai pe he moni te kotoa pe taimi tolu e whiawhi anu silani ko e taimi ai whakahoko atu ai e tau talanoa tufunga fonua alo au. Ki mua ki watu a whakitu waki pe a osia e tau proklama e ahoni. O ko foi whakaonga tu pe ko apongpongi ko tusi te taimi fitu e whiawhi anu silani e whakahoko atu ai ai ma proklama anga maheni ko ia pe mo piveni piukala ai a kui ko e whatu fonua fo'ou. Whatu fonua fo'ou e whakahoko ia I he taimi fitu e whiawhi apongpongi ai a ko tusi te pe miheni taimi fitu e whiawhi anu silani ko piveni piukala ia pe mo e whatu fonua fo'ou I he pule lulu rewa e whahoko atu he taimi tolu e whiawhi. Taimi prokalama koni na whahoko atu koni, ai prokalama ko talanoa ako mo politikare,
pea mo Palofesa ino ke huakau, ai koe pule lulu ia taimi tolu e fiafi, pea koe toa pule lulu leva, taimi fitu e fiafi e whakahoko atuai, ai polokalama whakawike, rei mātua, langa fonua a rei mātua I muri. Ai kamata e nau Zoom live I he fiafi tua pule lulu, whatonga iange, na e fiafi pule lulu I he tau ko osi, koe hau kore tau niu toki manga whakalaka atuai, me he pule lulu, ki he toa pule lulu, ai te tau ngawe ke fiafi toa pule lulu, taimi fitu e fiafi, koe ngā ata ia ke he toa taha ko toa pe, ke kau mai I he polokalama koe ni, koe ngā koe fiafi pule lulu, o whaafakahoko ai e ngahi lotu ko ia ngahi siasi. Ko tui koe whanongonongo whaosi pe, na ku lawat kia I he kamata au polokalamani, au ku e kamata I he mahina ko February, e koe aho uloaki ia o February, koe wike pe mahal ka hau, pe wike hoko mai, ai polokalama live stream ai Mipon Media, ai e whakahoko atu e live stream koe ni, ke teki mautolo, ata atu ke teki mautolo ai polokalama ko ni te maulava o hulu, ha o live stream, ta tau pepe ko ha o hao whainga kātoanga o ke fie mau, ke olatu ke ai ka whaita o hulu live stream. Ke live stream ko ni e live stream mai pe, teke whiri pepe, teke fie mau ke mai I he Facebook, pe live stream mai I he YouTube, ka e lava ke live stream ke mamata mai ho family he Facebook pe mamani ki he polokalama ko ia I he taimi pe ko hau ko ai hata to fito ki he mari ko e fai aho ko e putu ko e graduation tanak tuunga pe ko reunion for family lava le rei ke ma hoko ai polokalama ko ia pe pau o ku ke fie mau pe ko ia ke fai tai professional ka lava o toki whai hono edit ai filimi ko ia pe toki o atu e lava le rei pe mo e whatongi ia koe whakahoko atu pe me mo kautaha koe ni ai e kamata ia I he mahina katu ai whahinga ngā we ko ia ai e koe toe peke ai koe o atu haki tuake e ua pe tolu pe tau toki mawai tau toki whelongo aki I he fitu e fiafi a pongpongi o whaatu ke teki mautolu ki a pina, tau toki whelongo aki. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu I lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamaui a ia ok iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni, ua lau I tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni I koe. Iha whahinga taimi pe, o ke fia mau seniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, fia mau seniti ki abiki tonga. Pe koe hape hao fia mau seniti, whakawawewave. Koe South Pacific Loans, pe tene lava, ke ne tokoni I koe. Ka oki kai ke tui mai, pe ke to rewa ho o telefoni, o ke taila ai fika o I whakamaui, noa walu ngeau, walu, hiva walu. Pete ke au tonu mai pe ki ha mau ofisi, I he fika ua o Cavendish Drive I Manukau, pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellington. South Pacific Loans, I he noa walu ngeau, walu, hiva walu. Beautiful Tonga, okay, lere mawhana I bea proklama a ahi, mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga I he otongani. I kai ngata ega o whai pōpōwange e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau be me niua o a mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa, tau ke maa mo matawa mau pe. Toku kawe inga aki foki e tak mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakaivia e kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mpakara, matala I akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi api. Ke konga pe ia e tau whamaloi sino mo ilelei ke tau huo, tafi, pe a hiko e veve I tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa I a ea o maa mo fo'ou. Nako I whanau ke whanawhana mau pe ki mu ai mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilelei mo hao me ngahi mahaki tau te fito ki he COVID tahiwa o ka umai.
Kau mai ke tau Beautiful Tonga, pe tau hike maa mo lana mata mau pe, he koe tonga ia o tau lau kau, mo pore pore ai. Beautiful Tonga, o ko atu eni i hanga lelei ai Tonga Tourism. Ko e whanangonongo e nia me kau taha Faustina Construction i he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwhauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga i loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani i he tau kutoa pe o lawe manua e ngahi community kehe pe. Pehe ke ngai access tonga i he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uangafulu tupu ko maungau e langa ai i he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena. Te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction ai ngā we lei pā maau i kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngawe langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua na ke whainga ta ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe i he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga i he fia o ku ausia e ngai community ke he i he ngawe ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahi tāpua ke mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngāue o tau lava ke whahoko. Ka pau o kuke mahu inga ia i he ngāue koe ni, telefoni mai rewa o lea ki a sione a holokatonga, i he malu noa taha wha ua nima ono no noa. Malu noa taha wha ua nima ono no noa, i he Faustina Construction. Opunga matai I wakumala whakatopo langi Si ata papai Nei lalaia e whetau laki O katupula E angatu le whakawawa ulaki Lo I mata tulota he manatu Utu heipu o e whakapapa O hiki aki si e te feila Usia hame a mamai O fatu I kai lama anoheliaki Kakoloto se ate misi peha amana Ke usei I he honi ko pe mai ni aki I fo e mate o kata e hoko Si e te amanaki Te amoe o whaloto Si ua koe
whaingata ani he te upale o whaki si o tole meni lose he ai o whani he mui mui ia te koe e te a usia hame a mamai o whaku i kai lama ano he iaki ka koloto si a te misi pe a manaki ke usei i he honi ko te mai ni aki i koe mate o kata e hoko si e te amana Pea moe o whaloto Siu